debt ukuthi sebewutholile ulift kanti futhi bayantshontshwa hawe ma hayi cha shame yabo bekuthiwa karma is a bitch ay shame. Okubuhlungu-ke manje ukuthi sekukhamarayizeka nale ngane yakhe-ke lo mama engenzanga lutho. Cela ubuke ukuthi mside aya kanjani. Bombastic side eye-ke sana ngathi iyasho nje ukuthi fault yakho yonke le futhi ayiqamba manga i-fault yakhe lo mama lo. Nakuvela uBrakop usehleli nalo yabhuti wakhe fethu use-right nje fethu lo muntu odlala le character yaBrakop uyayishaya yezwa yambo manje njengoba ese-right uyabonakala ukuthi hayi u-right ngempela. Ngale nkathi edlisiwe ngisho enza nje into nje isimple njengokwenza iwashing kwakubonakala ukuthi hayi le washing le hayi uyawasha phela kodwa nje hayi ngeke akuphelele khona into wrong la. Kodwa bengabe se-right uyabonakala futhi ukuthi hayi ubaba nje o-right. Hayi lo muntu uya-act shame. Athi nje uma